dayta, Inteng? Similya ti Pipinaw. Padasak man ti agimula. Naa, ay nagadumot daytan. No dito'y lang arubayan ti pagmulaam, ay aduunay dayta. Di nakimula iji asidag ti karayan. Sa bagay, mayat ijay, taado ti danom apagsibug mo. Wala. No sumambaak ngay. Macambaak nga tinangato apresyo. Di tama. Ngam kasanungay ti trabahom kas kapitan. Amangan mat numaliwayam. Di kagdanag tamang tangdanag to iti tao nga agdalaws. Ken mangisagana iti pagmulaat. Nasaya at no kasta Inteng. Di mo kunaan asyak ti mga sikaso iti dayta. Nangalamit ti similya ti Pipinaw. Iji barangay hula pare. Ado a klase ti similya tinatangtad da ijay. Dipindikan ka, no anya ti kayat mo nga imula. Kastaya? No kayat mo mati agmula, di umay ka iji barangay hol, taikan ka iti libray. Aya? Masyado taklaet. Naa. Kasanungay nga agbiag ka, doon ay tasadot mo ti amom. Nagbayag tumot lang nga orayan pare. Napiyabay ano tangdanan na. Takwartada gusti mawat kaw. Nah. Mala, no di mo kayat ti agmula. Umay ka nga ron, tatulungan nak amang isagana iti pagmulaak. Na, masadutak nga ron niyag mula, tulungan ka pa lang, Mike. Ha? Nga uray tangdanan ka iti 300 pesos iti may saldaw. Talo ka sa palay. Kaya't ko pare si Kabat. Ay, mangrugiak ka dahin. Inton bigat paray. Anya tigatang maribanang. Ay gumatangak man iti may sa kilo nga asukar. Anya pay. May sa kilo a karne ti manok. 1/4 alaya. Ken 2 abukal ti sayote. Agpinigpikan kan samot, Maray. Ay wen Maray. Napyala nga ipasidan ni Inteng kan ni Pari Badong. Kasta aya? Wen marikwanan. Ken nayunambetan iti may sa asupot ti tinapay. Ken 1/4 akape. Ay, kasta aya. Okay, laya. Dua Sige. abukal ti sayote. Isupot mo Maray, tayawat mo kanya. Tinapay, ken kape. Oh, ito ine. Nakasupot. Ay, agyaman hakmaray. Sige, innakon. Ay, Maray. Tay bayad mo ngay. Ay, pakilistampay lang, Maray. Naa. Bayadan to ni Enteng. Naa. Kunaklakit din no cash. Utang matgayam. Ribadong! Woohoo! Bayan ka! Ay, agmerienda tapay. Ay, aglinong kapay, tanin nagpudo. Ay na. Agyaman nagpare Ay, talaga nagpudot ti darang din ay. Ay, kalkaling itaan ako na Ay, oops. Adto ti kape. Ayan ka no ti kape. Ay, thank you. Ay na. Ay, ang gamit tayo. Napudot lang araw din. Napudot pa ilang nga kape mati pasangom kanyak pare. Sikabat. Naranyag abolan. Bagbag kong. Bayat Ano'y kaimdangam. Bagbag kong. Nanakuha na! May samang bayabot itiarak dita. Adda kayo manen kan ni uncle mo nga Inteng. Sa dino tinapanan nyo na ginuman, tanabartag kayo mat kay May. Ay, saan kami nabartak? Nakainom kami labasit. Agsubli kayo no sa dino at tersina tinaggapuan yaw. Saan aditoy? Naibuskan mo nga rin tilakod dahil tersina naggapuan may. Iso nga umay kami dito tersina magkagawad. At napay utang ditoy ni uncle mo nga Inteng. Di na pa'y nabayadan. Ang kalinteng! Nada ka no utang mo ditoy. Nagbayad ka, tapno makainom ta. Manoy, amin ti inutang ka. Mabit lang, takita agtilistaak.
Titis 1,000. Bayadak ti utang me. Tagumatangak iti arak. Muti nga rodan ti sangariba tasukliak. Gumatangak iti may sa dusin ng itlog. Ay na. Wan, mabit laang. Ay na talaga maditirik na. Mano ka din ngal daw mo ngagtrabaho ijay garden ni Kapitan. Dasa nga pulungal daw ko na. Apayaya. Di na pa'y intad titangdan ma. Saan pa'y nga raw? Awan kalumot niya minti kwarta na. Anya nga awan. Kat no nagado ka no ti kwarta ni Kapitan. Nagkuna. Ni Mari Kwanang. Kat no naginumda ka no pa'y kinikwaraw. Nagpaluto ka no pa'y ni Kapitan iti may sa dusina nga itlawg apulo tanda. Aya? Iso asakbay nga ibusan ni Kapitan ti kwarta na iti arak. Mapan mon singiraw. Paray. Kasaya at saan ka nasapa na pa ni Jay Barangay Hall? Si kamot gayang paray. Magtugaw ka. Thank you, up, shop. Up. Na. Hay. Kunakno kapi itayin titang tangad mo ngayon inumay. Arak magayam. Ay, una yan, ha? Bungar na ito, ripa. Ay, un gayam. Apay, anak ka, umay ka. Ay, kuha paray. Nasapak nga imay. Masapol ko unay itati kwarta. Mabalin ka di nga itad mo itan kanyak titang danggaw. Iti sa nga pulong aldaw paray. Sa nga pulong aldaw? Guray ka, manungay amin na jay. Bali, 3,000 pesos amin. Wala niya. Sapay eksakto la at 3,000 ti adda dito'y bulsak. Kanya nga tano alam to inton agapitak iti bunga ti pipino ngayon mulak. Ha? Anya? Ay, jaski ka. Itad mo kinain. Amo nga pag ginumumot lang iti arak ti kwartam. Ay na, kasladyak kayat nga itad 1,000, 2,000, 3,000. Na? Dakil da ito'y sobrang sa. Ay, na. 3,000 pesos lang mat paray. Kasla na dagsintirik na amang tid paray. Ha? Aguray ka tagpanunutak Na? Ay, jaski ka! Nakaluto kan tuya. Saan pa'y? Urayin ka nga rod asumang pag... adda na singir mo. Ay, katada 3,000 pesos amin. Ay mo tinga rod tenak makichinda. Na? Gumatangak iti na imas asida. At titili mag-shout. Day talagang ti maitod kukin katuyang. Anya, day to'y laang. Apay, pangusaram iti kwarta, abayr. Na, pagpuunak amapan makisugal paring no mga bakak kat agdublin tupay. Namin anon ngayon paabak mo iti sugal ti urnong mo kwarta. Eta, mapan ka manen makisugal? Di ka man. Isungarod ang nakitang danak kini pare intay. Tapno da pagsugal ka. Anya nga itamam. No mga bakak itangay. Kasta kalatan badaw. Ay, asino kada kayo ti sumarunong agpasada ko alaw? Ay, Jack, tataba daw. Papanan nyo yan. Si Kagaya. Ay, mapan ko man sa rakin ni Pulanaw. Ha? Apay ni Pulanaw? Karitag man, nagsugal kami. Saan kayo mabutang kini Pulanaw? Pagbut niya kumangay ko araw. Kitno tao mo't laing ni Pulanaw. Ay, Saus, kitno ka na yun na mga abak iti sugal day di ataaw. Aya? Isu akabutang da kasugal ni Pulanaw, tataba daw. Ay, di nakman opayan siya kakwaraw. I-drive mo din ti tricycle mo. Itulod nak ijayan ni Pulanaw. Good night, agagatilin dagiti dakulap ko mag-isugal. Yay. Sa dutak ang mangimula iti pipino Agmula ka kitday, tanay. Naisaganan ni tatabadong ti pagmulaan niyaw. Jack nga rod masango. Ha? Ay, paray! Paritay! Ay, mabalin ka din nga umay kan tumanin tulungan niyag mulay ti gardin mo. Tangdanan nak tumanin Ay, sapay ni Kwarog kumatitang danak.
Ha? Abay, tataba daw. Ay, Awang ka diti kwartayaw? Impabakyo iti sugal? ha? Na. Ha? No kasta, makisugsugal ka. Ay, kwa, jay ngay pare, jay. Ay, unay ka matan apinarswa. Jay. Kunak man mo awan ti agsugsugal. Ay, Arami din nyo pa'y lagayam dita. Ay, sige mo na, pare. Tangdanan na, tao may kantuman ng tulungan niyag mula. Oray, limang aldaw laeng ano iso, pare. Naiawan na pulos kwarta kaon. Anya? Sige, Uncle. Nitatabadong langan titangdanan nyo amang imula iti pipino yaw. Ha? Kaasimay. Sige. Tangdanan ka. Ay, thank you, pare. Thank you. Ha? Sinayang mo lang tintangdan ko kun ka at 3,000. Mamukla nga isugal mo. Jakon inted pay. Danda ni agbungan, dagiti mula ni Kapitan Apipinaw. Nga maging gayta, di na pa'y inted ti swildam anag mula. Ay, uwan nga raw, tuyang. Ay, jakman amo, no, niya ti rason na. Ta, di na palentad ti kwarta. Anya, Ay, kwa, igulpinan to ka no, titangdan ka. Inton, makaapit na iya, garden na. mabalin ayamot ti kastara sound. Ay, kwa, ay, una, sana mabalin Ha, iso nga rod, masurunak unay kini parenting kahit. Masurusurunak kaon. Ada manin kwartak ita na awat ka. Mangilasin akman iti paginumi ka ni kwaraw. Sangaribo para sa arak. Isa pa. Sangaribo para iti pulutan. Nay, agamat gayam kwartam inteng. Ngam apay ngay, adi mo itatitangdan ni Pari Badong. Bayampay lang titangdan ni Pari Badong. Itad kunto na agapitak iti bunga ti pipinaw. Anya? Amangan ngamin no isugal namanan. Ne, anya kumangay ti bibiyang mo no kastaman bilang. Katangdan naman. Iti titangdan na. Iti kasta. Mapilitan tumanen nga umay tumulong nga agpuros ken agbunag kadagiti bunga ti pipinaw. Pasadutak ngamin nga agbunag-bunag. Nagdagsin. Kasla ba to? Isumot lagayam, adi mo itatitangdan na. Utak ang aramatan. Ay, agar aramid kamanan akunak. Sakti makaamu. Di ka kadiagdanag. Uncle, nagimas na ito'y pulutan ta abunga ti mulay mapipinaw. Ay. Iso nga rin na nagpurusak. Tapulutan nenta. Manulangin ngal daw ti palabsang. Mabali na natangdanam to ni Tata Badang tagburasan. Sis, kwarta ti maawat ko akateng-kateng. Ito naglako. Sigurado sa itanggal. Nanginay ito ti presyo ti pipinaw. Kasla ma-imagine ko ti kateng-kateng at takwar. Balaton to, Uncle. Balataw. Ay, maray, kumatagak man iti dua buti ti arak ma. Babitlaang. Kartingam. Toy. Ken nayon nampay man iti may 1 kilo a karni ti baboy. Asino aya ti kadwam nga aginom iti dayta. Ni parinting mapanag di tabalay da, taginom kami man kiday. Uray, tanagawid mat siguro itan. Inagdanunay. Ay, no may papan iti arak ken pulutan. Sigurado di nakapaayon. Tos, pala! Tos. Ay, na. Kabilang mo ito na tiwasa. Sana ba ni tawan mo ito dito ni Maria Barang? Uray, akpat nagta. Lasing na ako. Lasing ka na. Dakon kabayan dito, Magder. Ay, nagkapoy ka matang bala. Kasla kaya't kunti matulog. Nakatulog. Hindi pa rin. Itinalaw sa partek na. Mabalin ko na takawin dagiti
bunga di mula na bibinaw. Nakasarita kun ti tao apang ipatulodam kadagiti purusenyo abong at timulam a pipino inteng. Inalak pa yung tinumero ti cellphone na. Atoy. Awanin. Tinakaw na ti bunga dagiti pipinaw. Anya? Jak amo no asino tinagtakaw. Agam agalwad day jay kanyak ngagtatakaw. Tapagi karwag no matiliwak. Anya ngamin ayat ti inararamid mo. Apay adi mo binantayan dagiti mulam. Masapul ay abantayan. Ay na, makapaawis ngamin iti mata kadagiti agtatakaw. Jay nagmamayat abunga dagiti mulam a pipino. Ay wunan niya. Iso nga imbes anapan ka nagbartag. Napan ka lakuman iti garden. Tabinantayam timulam idirabe. Ang saan mo? Taday tala bartek mo ti amom. Iso at tinakaw dan dagiti pipino. At daak manan dito garden ni parinteng. Ha? Nawaya ak manan itang agtakaw iti ilakaw. Tabinartek ko manan iti hustaw. Ay, plus laita kon dagiti bunga na. Tapno agpurosa kon. Ha? Ay, now, nakataw. Takaw ako. Ha? Si kagayam tagtakaw ka digiti bunga ti pipino pa na. Ha? Ay, pare, kwadjay, saan ka anabarkay? Ay? Saan? Ha? Gaputan naging babarte ka. Eh, Puno gayam ti atap ka. Asika ti agtaktakaw. ay, kwa? Ipabalod ka itaparay. Ay, pag-asi mapare. Ay, pakawarin na Ay, ka. kwaraw! Tiliwan nyo ti agtatakaw ani pare ba daw? Unang kay, bakatwa. Sige. Isa ko tayo ni Tata Badang. Ay, sana. Ay, pare. Itad mo nga minjay tangtan ko. Atap nusan ko atakawan ti bunga ti pipinaw. Ay, sasangkay. Jesus. Nabaybayag nga yaman dyan tangdan ni Tata Badong saan mo ana itay. Kwa, imbagak nga men. Ngayon ton makalako ak iti pipinaw. Tinakaw na matan ti bunga na. Ay, Tata Badong! Anyan ti aramid mo? Tagtakaw ka pa'y? Dakes ti agtakaw, nga uray pa'y anya ti rason mo. Kat si kamat, kapitan, idyam ngamin ti agbartak. Imbes nga agbartak ka, bantayam dagiti mulam.